Paul, where are we going today? We're going to Yodo, which is the biggest traditional market in the northeast of India. Bà Paul, thì lại juga teng lenti hayo. Kat bang kat bau la don ki sin ki ba ngajak tang ba kalong tang sipang ba dia namar ba ndang alik teng si lek lang baik ba di mail ni duduk ke ban om bajak baru si sing tempat judan. Sebut. Di Bapak. Oh, Layak sengau ba. bidang no. Dah tua. Jual. Ay. Kena red habor ba wadio bensua kalong ba teng dawan bi duduk janga isi caknyat haki baju gum tu. Mas caknyat bila mu si buat baik tong itu banyak hadut dayo nyat kelayu tu soal wan pai no. Benda dari kemudian telah dia lupa telah sampai di kampus kan. Ini cuti dari lamta balik yang itu. Ani depai hangakti haga jujur selama. Jingwan juga ya kayo benda rezeki kalau syaka terhadap pada jikaku. Bat ngalayo banyak yaki katu kami ki ganti jumpa yodo tiba kamsim daya chu yaki bud stem tanong isu staban le no siyeng ban liang jai no ba ji hop ni boleh